Beñgi po, iyabetala po ding makatuki ken kakatang panalangin para king kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang familia. Joel and Annie Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicolas and Amy Sikat, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, June and Alice Kayanan, John Alfred Kayanan, April, AJ, Anika, Aliana Kayanan, Sikat Almario family, Bobet and Lenny Cruz, Shan Carlen Dizon, Miguel Cruz, Roy and Remy Between, Mark, Jenny and Sky Between, Adolfo Garcia, Manuel, Epifania, Doc Mike, Liza, Marvin, Cherry, Mandrick, Micaela, and Eric Alianco, Michelle and Pris Tamondong, Eric Dutch, Kennard and Ann King, Juanito, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, Ryan and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Victor and Bensi David, Santiago, Joe, and Nerio Tantenco, Santiago, Pangan and Paharin family, Marilu and Rex Resplendor, Jose Romero, Jocelyn Evaristo, Adrian Argonza, Jeffrey Punzalan, Joselito Romero, Joven Romero, Josephine Toledana, Lemuel Miranda, Rodrigo, Regina Ocampo, Arlene, Nelson, and Randy David, Elizabeth, Julieta, Frederick, Jose, and Yolanda Yusi, Kevin, Maria Angela, and Lord Ken Diala, Manlutak Ginto family, Teresita, Renato, and Rodrigo Cuenco, Wendy, Bernald, Christian, Christopher, Cristoval, Cedric, David, Feliciana, Tuvia, Cesar, Bustamante, Lisa and Eleonora David, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Jeronimo Jr. and Dina Gatus, Joseph and Lizelle Zapanta, Alan and Liza Kayanan, Edgar Gatus, Efren and Emily Santiago, Caroline Hinco, Jeren Kyle Hinco, Elpidio Castro, James San Antonio, Maria Concepcion Simbulan, Avelino Banal, Mike and Enrico Viray, Efren Asuncion, Richard, Paulo, Ray, and Ricardo Giao, Danny Matias, John Paulo, Ralph Malcolm, Edgar and Joanna David, Angelica Pabustan, Ronald Fernandez, Remy and Lito Manuntag, Kim, Tim and Jim Manuntag, Rodolfo and Lilia Pineda, Dennis and Yoli Pineda, Joe Rivero, Jim Manuntag, Jomar and John Matthew Rivera, Mark John and Rivian James Pineda, Kenneth De Leon, Winchell and Jasmine Magtoto, Miguel Olchondra, Joey and Joshua De Leon, CJ Kayanan, George Flora and Dave Tambalo, Michael and Nancy Tambalo, Saikil and Shakira Tambalo, Ariel, Aaron and Paula Sanchez, Arnold, Yvette and John Wilfred Sales, Dolor, Heidi and Lutgarda Sanchez, Elida and Iris Sales, Bethan and Dax Sales, Krypton, Edna Sales, June, Wilma and Nazar Ray Sanchez, Louis, Joyce and Kian Bancolita, Christopher and Hazel David, Pete, Zenny and Crizen Manlugon, Chaik, James, Madonna and Lucas Manlugon, Daniel and Corin de la Peña, Hailey, Ethan and Stella de la Peña, Pineda Kapati family, Romar and Joan Gamboa, Chito and Irene Between, Lilia Perez, Divina and Oscar Zetazate, Lynn Sayuri Itzuka, Natividad Alonso, Irish, Jomay and Enzo Sakmit, Josephine Santillana, Sarah Jean Kiambao Between family, Dimalanta, Santillana, Zagmit, Giao, Ocampo and Dizon family, Chris and Dan Barrett, Cristina Lumanog, Erlinda Sanchez, Santiago and Celi Roque, Sanchez family, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Sharon Regala, James and Margie Sutpin, Dave and Maricon Steyerwalt, Brian and Marilyn Later, Rogelio Adoracion Supan, Victor Salalila,
Hinco family, Eleuterio and Gloria Ocampo, John, Stephen and Kathleen Manipor, Rodolfo Manipor, Pilar Ocampo, Sudi, Grace, Hazel, Jade, and Thea Ocampo, Dean Enrique and Joy Ocampo, Lopez and Maliari family, Lopez and Dizon family, Lopez and Ocampo family, Elpidio and Jasmine Castro, David family, Elena Castro, Junior and Jonah Cancio, Romeo Cancio, Victor and Susana David, Rainiel and Ana Marie David, Jose Manlutak, Juanito, Melissa, Jamie, Jasmine Serrano, Jerome, Jade and Janela Malig, Erwin and Erwina Elvira, Raimundo, Raviel, Ramses, Roswell Cuenco Serrano, Febrero, Bailen, Malig and Mariano family, Christopher, Zenaida, Crizen and Nicole Cuenco, Remedios Tarok, Lawrence Santos, Richelle Soriano, Junior Tay and Lay Soriano, Nelson Nicdao, Arnie Nicdao, Alessandra, Kylie, Razon, Iza Ronquillo, Pedro and Juliana Salonga, Ariel and Daisy de los Reyes, Marian Reddy Gozum, Marlito and Elizabeth del Rosario, Mirna Gemini Kayanan, Kayanan family, Willie and Tess Poyawan, Christine Joy Poyawan, Jimmy and Lou David, Lourdes David, Rita Manlutak, Jess and Meli Soriano, Edgar and Glenn Navarro, Lay, Nicole, Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Dominador and Sai De Leon, Gavin Jasper, Rizel, Condi, Lian David, Emily, Bong, Winnie, Hector, Melly, Eliza, Aldrin, April Grace Perer, John and Joanne Ritis, Cuevas family, Jeff and Jem Tapang, Joey De La Cruz, Perly Lopez, Rogelio Arceo, Mok Kayanan, Christopher Gomez, Minardo Soto, Ernest Javier, Tita Gosum, Jevi Malang, Mon, May, Shanika and Rand Stingson, Juanito and Aurora Sunglao, Emiliano and Feth Yongson, Benedict and Ann Sahagon, Maxi and Brent, Gilbert and Len Gaza, Lay, Angelo, Belia Cris, Cor and Ashley Sunglao. Para king makapasubaling kayadwanan di, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Marita and Lito Paule, Nel, Arlene and Ferdinoki, Ophel Mendoza, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, Johnson Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Sitcharing, Minerva Concepcion, Charmaine and Cariza Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo Mercedes Castro, Christian and Jesselyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Rain Jasper Bisda, Maria Rita Angela Castro, John Kevin and Pam, BM Tonton Torres, George and Marilyn Hinco, Roslyn May Between, JJ and Charmaine Between, Erickson, Edmond and Elizer Ramos, Arnold and Manuel Kayanan, Cynthia and Josdado Masangkay, Janelle Alvarez, Adrian Malvar, Brian Datu, Rosie Yumul, Jason Reyes, Tristan Dabo, Michelle Pauline Dairit, Mayor Dante and Paul Torres, Vivian Lapira, Edward Payumo, Mark Henner and Sherry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Junior Torres, Aldrian Kayanan, Aaron Kayanan, Crisaline Gatus, Eliza Kayanan, Mark Leo Gatus, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph, Mary, Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emily and Ethan Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang Diwi, and Erin Remedios Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Fatima Judith Ruezo, Frances Joy Ocampo, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino,
Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, Marcelina Taruk, Deomar Santos, Ashley Jinro and Ivy Santos, Aldrin Paul Taruk, Bong and Marley Guevara, Ian and Darlene Capiral, Daryl, Lala, Lucas and Amaya Guevara, Ruth and Leo Cruz Manlutak, Shermaine and Cherry Castro, Kali, Shan, Angel, Judy, Erich and Clay Santiago, Shine and Venice Dumapit, Angelo, Jane and Gabriel Rembulat, Christian Sam and Alexa Gosum, Lazaro Santiago, Romano and Elsa Castro, Johnny and Elvira Dumapit, Emmanuel Santiago, Marilu Serrano, Ramir and Claire Rembulat, Christian and Caitlin Gosum, Joseph Santiago Prasedes Dizon, John Benedict Between, Irish, Jomay and Enzo Sakmit, Ira Joan Between, Lady Aquino, Bernadette Luis Pascual, Bianca Lorraine Pascual, Lorna Alonso, Jennifer Di Malanta, Leslie Pineda, Geraldine Pelayo, Ryan James Serrano, Ladylyn Flores, Dennis Kayanan, Jasper Andre Lampasa, Marilu Serrano, Ocampo family, Santiago family, Rudy and Sylvia David, Jel and Roxanne Ginto, JC, Joe and JR Mendoza, Lucy Sunglao, Marvin Sharon, Jude Charmaine Rodriguez, Kathy and Jessie Rodriguez, Jade, Charm, Junjun and MJ Manlulu, pamilya ng Apong Ading, Elaika and Edcon Layog, AJ Bon, Jaja, Kaikai, John Serrano, Irish Corazon Perez, Andre David. Para king malagwang kapaldanandi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Cinco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Orit Obstin, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Richie Rivera, Joseph Gozum, Henedina Between, Beata Cañonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificación Gozum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Wenceslao Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Thelma Rodriguez, Joseph Ferrer, Yoli Tayag, Ricky Lusong, Florencio Lozano, Lota Salenga, Richie Rivera, Norberta Bartolome, Arkin Kaling, Victor Udarbe, Emilio Gosum, Clarita Gosum, Alberto Roque, Alona Palo, Aldre Louis and Leslie Pineda, Lucina Taruk, Cristel Ayal, Lilia Caneco, Brigida Lansang, Helen Bocolos, Emily Nunag, Billie Jean Pineda, Curing Fernandez, Enriquez, Manuel Bustamante, Teodora Macaspac, Marcelina Layog, Rosario Deirit, Lani De Jesus, Paulita Gulapa, Irineo Canlas, Consolacion David, Nenita Gangco, Anthony Gozum, Rita Tionco, Jose Castro, Tolentino Santos, Wilfredo Basilio, Josie Hinco, Arsenia Hinco, Richard and Gilbert Cuenco, Angelita Dabu, Tita Lumanog, Claudia Almario, Corazon Evangelista, Jane Cubarata, Marcing Lagman, Florentino Reyes Jr., Fernando Cancio, Vicente and Juanita Regala, Federico Sabado, Gian Franco Labitag, Edna Setasate, Danilo Di Malanta, Irene Between, Reynaldo Francisco Jr., Di Malanta, Antonia Roque, Roberto Alonso, Divina Setasate, Perfecto Montances Sr., Lou Montances, Rose Roman, Aldre Louis and Leslie Pineda, Janet Di Mabuyo, Susan Pamintuan, Fatima Di Mabuyo, Flora Tambalo, Froculo Reyes Jr., Maria Eileen Eguia, Vicente and Juanita Regala,
Gian Franco Labitag, Maria Felicia Morillo, Jairo Franco Labitag, Florentino Reyes Jr., Fernando Cancio, Lydia Cabog, Teresita de la Cruz, Leonardo de Leon, Marcelina Balben, Maria Jovelyn Manlutak, AJ Garalza, Francisco Aguilar, Popoy Mendoza, Leonardo de Leon, Teresita de la Cruz, John Ritis, Oseo Campo, Aurora Songlao. Para king kapayapaan ding kaladwadi, Alberto, Erlinda, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Heidi, Among Jess, Lourdes, Eloy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Jorelia Marisol, Eduardo, Juana Pedro, Mariano Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Jeremy, Cherry, Crispin, Charito, Philo, Roman, Lucing, Jesus Tayag, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Consolacion, Priscilla, Ruben, Rufina, Reino, Valentina, Francisco, Gloria, Meliton, Michael, Manolito, Diosdado Senior, Magdalena, Maria Lida, Herman, Marcela, Alejandro, Irene, Demetrio Senior, Demetrio Junior, Ines, Lamberto, Anita, Maria Teresa, Maria Teresita, Rosalina, Andres, Paz, Barbara, Paul, Christian, Philip, Vincent, Felipe, Elfleda, Paulina, Macario, Flora, Alfredo Senior, Adelaida, Perlita, Fortunato, Virginia, Pablo, Bernabella, Wilfredo, Salvador, Beatriz, Arnold, Virgilio, Antonio, Lucilo, Greg, Freddy, Remedios, Rufino, Rita, Albertini, Justin, Angel, Teofila Conrado, Clarita Almario, Domingo Anacleta, Catalina, Pascual, Ricardo, Marisol, Benedicto, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Fermina, Pedro, Marcial, Godofredo, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Senior, Ignacio, Homer, Modesta, Carlos, Feliciano Senior, Feliciano Junior, Erlinda, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Senior, Elena, Reynaldo, Rosita, Eduardo, Rodolfo, Teresita, Eric, Raul, Policarpio, Chris David, Alberto, Erlinda, Nenita, Melchor, Joel, Haroline, Isidro, Carmelita, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Apolania, Jose, Pablo, Maria, Benvenido Senior, Benvenido Junior, Irene, Edna, Juanita, Nino, Lizelle, Asto, Guadalupe, Carol, Oscar, Julian, Ising, Nicole, Lina, Ben, Gilbert, Let, Boy, Jerry, Benjamin, Lito, Ben, Milagros, Rosalina, Renz, Pedro, Paula, Virgilio, Rico, Rodolfo Jr., Conchita, Rodolfo, Riel, Florencio, Rosario, Julian, Eugenia, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Noel, Takeshi, Nestor, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Eulalia, Irene, Cecilio, Abel Sr., Abel Jr.,
Rosita, Simplicio, Magdalena, Rosalina, Prudencio, Rosa, Joland, Rodolfo, Lucila, Lucia, Pacifico Senior and Junior, Estrella, Felipe, Gemma, Rogelio, Rofina, Virgilio, Angelita, Celerina, Francisco, Rosita, Federico, Alejandra, Cecilia, Francisco, Milagros, Ernesto, Alfonso, Raimundo, Maxima, Francisco Senior, Carlito, Primo, Mario, Roxanne, Archie, Nico, Fulgencio, Eusebio, Jenibel, Carolina, Edna, Policarpio, Maria, Moises, Maria, Jose, Poleng, Jose Lumanog, Ernesto, Susan, Lorna, Flor, Paulino, Trinidad, Eusebio, Alfredo, Aurora, Gertrude, Seferino, Rodrigo, Rossi, Jacob, Matthew, Arthur, Marvin, Gilbert, Roque, Macaria, Gervasio, Teodora, Constancia, Jesus, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Narciso, Lourdes, Benjamin, Aurelia, Cecilia, Antonio, Roberto, Leonardo, Paulina, Asuncion, Victor, Arnold, Miguel, Marlene, Pablo, Hilaria, Romeo, Perpetua, Fernando, Among Francisco Mendoza, Socorro, Amderia, Felicidad, Castor, Leonor, Benita, Santiago, Arsenio, Maximina, Rosario, Manuel, Maria, Antonio, Ines, Emegdia, Marcela, Vitalinia, Salvador, Marciana, Esther, Bren, Noel, Juliana, Patricio, Domingo, Severa, Simeon, Barbara, Rosalina, Andres, Emerenciana, Alberto, Marcelo, Joel, Lodi, Angel, Remedios, Martin, Amalia, Leonora, Agustin, Cayetano, Remy, Carlita, Pedro, Remedios, Vicente, Marcelo, Maria, Celerina, Kayanan, Purificación, Jose and Guadalupe, Manlutak, Marciano, Flor de Lisa, Teresita, Lourdes, Edgardo, Antonio, Imelda, Dominga, Miguel Dominador, Romeo Tayag, Romeo Layug, Florentino, Glenn, Ines, Inocencio, Cirilo, Apolonio, Milagrosa, Luciano, Miguel Pasencia, Dominga, Eni, John King, Cora, Nuring, Pido, Corazon, Jerry, Ronnie, Jesse, Humbilina, Among Popong, Irene, Justiniano Sr., Berta, Marvic, Pedro, Ernesto, Milagros, Catelina, Juan, Dominga, Narciso, Bienvenido, Marciana, Rosa Cuevas, Prudencio, Hermildo, Jacinta, Leonora, Juan, Amelia, Fermin, Angel, Lodia, Milagros, Dolores, Felipe, Alejandro, Benita, Regina, Chantel, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarelo.
nandin pong bayo ko lungob, isipan kong ako nang diling magmisa kita kilwal, paborenda ko Kenny, di kayong may nakasal pantayanan. Tinok nang napuinguran eh. Pero maniwala ko po, kaburyanin ng Diyos ini, maski minsan mo keng Simbang Beñgi, kilob na ning Pisamban, karinta mo po mitipon. Ining Pasko, yung metong mensahe, magkasyata mo. King metong as malating sabsaban, maragula Pisamban, o makalwal king tennis court. Yan naman po ing Diyos, yan naman Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo, manatili kekayungan. At quéca timurin. Kaluguran kong kapatad, kanakalasaguli ring kekatamong kasalanan, pamagkulang king Diyos, pamangalinuan ta kaya, mausta kaya minsan pa lumapit kaya, ibuklat ding puso tamo, king ganaka at pakalulo ning Ginoo, yaggasta pumiyag na nagna ning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayan tuto, at kay kapatad, uling mikasala kumbina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapo ko, kasanta Mariang kapilan man birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kay kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alanganga. Amen. Ginoo pakalulo, Gino, pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo, pakalulo. Ginoo pakalulo. Gino, pakalulo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ikaming magkasakit king sadyaming pupusanan, pawulinin pamikasala, ake kami menalipan, itimawa mo kesana kapamilatan ning bayong pangabait, ababiena ning anak mong ke kaming panenayan. Itinganaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king libro na ning propeta, Jeremias. Nga na ning Ginoo, datang muri ning Aldo, nung kapilan mamili kong meto nga ari, amanibat king palipin ng David, at maging antiya kaya. Manibalayang mitmong kabyasnan, itang aring ito, at daptan na ing matulid, at ing hustisya, king kabilugan, akayarian. O tangyana ing ari, mi panataglabili, ring memalen, ning kabilugan na Huda, at mibibiela, ring memalen, ning Israel, king kapayapan. Mayawos yang, ing Ginoo, ya ing kekatamong talapagligtas. Datang mo rin ning Aldo, nga nang sasabi ning Ginoo. Nung kapilan, ding memalen, nalakapilan man sumpa ka na ako, bilang mabiya Diyos, amilwal karing memalen ning Israel, king labwad na ning Ehipto. Nune, sumpala ka na ako, bilang mabiya Israel, iba't king bansa, king Dania Norte, at karing sablang aliwang bansa, nung nukula inugse. Kanito, manuknangan dala, king mismong sarili rang bansa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Diyos ko, ingke kang ari, ke kayang turuanan, matul aalang pa mga biran. Kingke kang hustisya, dakayanan mesana, ban kingyut mong katuliran, ke kayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. King panahon na lungkas ing katuliran, ating ganap akatuliran, ang gaking kapilan sagipan nala, ring pakakalulong kaya daralung, at ding tawong bipayumburisan, amangailangan kasaupan. Lunusan nala, ring mayna at kalulong, at iligtas nala, ring alang agyu. King panahon na lungkas ring katuliran, ating ganap akatuliran, ang gaking kapilan Purian niya ing Ginu, ing Diyos ning Israel, abukod papasari, karing makapagmulalang dapat. Purian niyang alangangga, ing mayupaya ng lagyu, manano na sanang kumatmuya, king ligaya na ing yatu. Amen. Amen. King panahon na lungkas ing katuliran, ating ganap akatuliran, ang gaking kapilan aman. King panahon na
Inginu manatili kekayungan, at quéca antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. Ligaya quéca o Ginoo. Makanyan pangapalyari ing pangabait ng Hesu Kristo. I Mariang Imana at i Jose, atin lang pamitangwanan kasal. Dapot bayura ikwang mikasal, may yakit king i Maria milam nane. Iti milyari king upaya ning Espiritu Santo. I Jose ang maging asawa na, metong yang taong banal at makatuliran, ene buring misalbag amarine i Maria, anya binalak ning kawanyanan niya mong lihim. Habang isipan na ing makanyan, pepakit ya kaya king paninap ing metong ayang hel ning Ginoo, nga na kaya, Jose, alahi ng David, emo pikakwanan ing balawsanan meng pakikasalan i Maria, uling ing kagli na miliarya, king capamilatan ning upaya ning Espiritu Santo. Ibait ne ing metong ay nakalalaki, at ika ausan meng Jesus, uling ya ing magligtas, king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari iting sabla, ban matupad, ing sinabi na ning Ginoo, king capamilatan ning profeta, kumagliya ing metong adalaga, at ibait ne ing metong ay nakalalaki, at iti mayawos siyang Emmanuel. Nga nawari ing Diyos kayabe taya. Inyang migising niya i Jose ti parana ing inutos na kaya ning anghel ning Ginoo. Peki kasalane i Maria, dabot eneteginan i Maria, hanggang naking ibait ne, ing metong ay anak alalaki, ape maligwandang Jesus. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian quéca o Kristo. Mayap Beñgi po, kekayungan. Kumusta ko po? At mayap Beñgi po, ring at tsukilwal, deng maragula kasal pantayan na tsukilwal, mababasa. Kumusta ko po, Ken? Sana lang meko at sana eko magkasakit tatalakad, Ken. So sana po daramdaman niyo ko. Mayap Beñgi po, kekayungan. Maya Beñgi mo naman kanako po. Salamat po. Ami miss kayong Pisamban. Bala mo mas malapit takin ni kesa niya nga taking stage. Okay. Adong baging isipan ko. Mumuna siguro kagalang malas la rening babaying maidens. O ila pong pekisabyan kung kayong mag-serve ngeni aliwaring nights nga ko karela. Ano po pag manibat ng ding alas 3, mag-practice la. Miyoranan la mo galang. Kaya ni nalaki lob. Alipo. Ala pong malas. Maniwala ko po kaburyanin ng Diyos ni. Bala mo banwa maliliari ti kaya katamo ne. Minsan ning Simbang Beñgi, paluba na katamo ng Diyos, kening malagutang Pisamban, ban kanita keni tamo naman mititipon. Maski minsan mo, kilob na niting Simbang Beñgi. So welcome po kening malagutang Pisamban keti Betis. At tanda na niya po, makanano yung megumpisa ing ebanghelyo tamo. Basan kem pasibayon Ing maya pabalita, agpang
kang San Mateo. Rewind. Makanyan pangapalyari ing pangabait ng Heso Kristo. Si panyitang mumunang linya nga ita. Yamong pigunaman tamo. Makanyan pangapalyari ing pangabait ning ginutang Heso Kristo. In English, this is how the birth of Jesus Christ came to be. Simple nga mano, ini inkwentuna ning ginutang Heso Kristo. This is the story of Jesus and how He was born. Story. Itamongan po maniwala ko atin tamong kwento king BM. Itamongan. Hanapin po ketang poem desiderata, even the dull and ignorant have their stories to tell. Itamongan, pelalong anak kamalati, pelalong anak na mimulagat pamata, tabalo atin langan kwento ren. Makanano ya sigurong kawe-kawe kingat siya ng mana, makanano yung may kasakit linwal, ay ating puntang balo do ren. Ating kung kakilala, kaklase kanita, balo na, tsuya pa kingat siya ng mana, balo na may kawani laritatang ng poy mana, balo na. Kanyang lungol ya sinabi ng mana kaya, mete na itatang mulane. Gumamit may niwala ya, pero balo na kiyang isipan na, may kawani laritatang, balo na. Itamongan po tintang kwento, at mayayari kening metong segment ay ni, mayayari king betis, hanggang tumwa tamo po, hanggang ilibing tamo. Ing kwento tamo, tuloy-tuloy. Ating miraragdag, ating mibabawas, ating magbayo, ating milalako. Aldo daw mabibiyeta mo, metong yang kwentong, metong yang pahinang, midaragdag, ing kwento na ning biyeta mo. Ing kwento na ning ginutang Heso Kristo, akabudan niyang marimlang benging Diciembre, king metong sabsaban, king Bethlehem, mi baitya, ading pastuli lang alilililili. Ing kwento na ning ginume, kumpisa siguro, anyang mi paglalawe lang marayo po ti Jose, ampoy Maria, anyang minuna lang mital na ng daliri, anyang mi pag I love you la. May pangako nung kasal. So, atinong love story rin eh. Makanano lang, mi ditak na mi kawani. Iting ita, balo na yung kaya. Tayo papansin ita eh. Ditak na lang mi kawani. O siyempo'y Maria, bilom, ela pa man kasal, milam nane. Anyang panahon na ita, Diyos ko, maragulas skandalo ita. At yung Maria, maniwala ko, akabudan niyang tingwana na yung Jose, pagkikasalan ni Ali. Yung kwento ng Maria kayabi anyang minsan benging mga dia at belita na kayo ng anghel. At ang batulang sinabing, alipa na ako ni Galili. Buong bengi sigurong kikyak gagaga. Nanin ni balilyari ka na ako. Nanin miras ka na ako. Ano pong direct Marilu Diaz sa bayan. Anyang at quéca men of light. Nung basa niya yung ebanghelyo nga na, metong yung maragulak kwento yan. At edangan akwa ring salita. Kanya dapat balumeng panintunan detang missing yung stories. At din yung kwento nga rin, mapalyaring elang makasulat kayong ebanghelyo. Pero normal na tao, isipan mo, imaginan mo, bakapin makanini ing milyari. Simpleng tampuhan na niyang balakaning kawanyan Jose. Seryoso ya. Buong benging isipan na. Bababaying pakikasalan ko, Diyos ko. Makaskandalo. Kaya pa man miyabe, milam nane. Makananong nang explikang Maria Karelang ining Espiritu Santo? De pa man dimdaming Espiritu Santo kanita. Inganak nang mibait. After 30 years, siya pang manaral kay Espiritu Santo. So, maragul na problema, maragul a kwento. Pero,
ini inkwento na ng ginutang Yesu Kristo. At naning may pabalita po para kay katamon, naning may pabalita. Simple mo po. Mumuna ini. Halimbawa, ating kwentong masungit iyamong. Malayo galang maganakaya mo. Kaya pupuntan alawunan ng gatpanapon. Lawen na kong marakmata. Alo dareng night sa rin. Stumika maliyamong. Tiger look marakon. Itang kwento. Pero, metong yang bahagi itaning kwento. Metong yang malating informasyon king kwento. O ba't masungit ay among. Pakibaluan may itang mas maragul a kwento. Tagalang maliyagising nandin abak. Tagalang mata siya sugar. Pota epamengan. Pota ene pinansin deng abena kumbento ede pamintuan. Pota masungit ya tungkol keng kuryente. O ba't masungit ya tungkol keng kuryente? Aliwa naman yang mamayad. Anyapin eh. Aliwaya ko mamayad keng kuryente. Anya masungit ko keng kuryente. Ika yung mamayad. Anya pagsungitan ko dapat pakakalalik. Mga yan. Nung eyo balo rin kwento nga ita, angga kayo keng masungit yay among. Ala, malakuan kayo. Kaya, masungit yamong. Ako na ipagsabi, etan nilalpitan, masungit yamong. Alala. Aga lang, ikayong masungit. Maliwanan na naman kwento ita. Aga lang, ikayong maligising. Tama ka niyan. Lonye po ing buong kwento. Bayo ko misip. Nung itamong metong aspeto nga itayang tatalnan nyo, yang panwalan nyo kembiyay, masungit ay among, minalpitan pa si bayo. Nino mo ang melakwan. Kaya po. Kaya. Itong yang aspeto, pakibaluan niya po itang buong kwento. Pakibaluan niya nanong maliari. Pakibaluan niya nanong sangkan. Pakibaluan niya itang lalam na ning kwento. Ban kanita, mas masalameng akit. Aba, man pala masungit iyamong. Sobraya sungit. Tama kanyan. So potang akit niya po yung buong kwento, kanitayo ay tindyan. Kanitayo isundo, nanuman babalakan niyo. Amen? Amen. Kadwa, mas masanting kayo ni mag-react kayo. Potang at ka rin ako daramdaman mag-react. Okay. Bukas kanyang tintanangan COVID. Ay, alisa. Nak. Alapo sana. Kadwa. Kung sabihan chismis kaya kayo. Kaya kataya mo ini Edulwal kaya ni Kim Pisamban. Itang kayang kilwal, pwede yung ilwal. Bali po neng mitipon-tipon kaming pare. Bali nang pisasabihan me. Isipan niyo pisasabihan me, kabanalan. Makanano kayang maging mas religyoso. Makanano kayang mangade. Sabihan ko na yung totoo. Agli, maglako ko sa tana. Potang mitipon-tipon kaya po kami pari. Mihaliwa kaya pisasabihan. Ay, hinggang makayatong pisabihan, hinggang material ming kailangan, itanggang ninong may sakit, ninong kayabe na ning paring ay ning heni, no kaya makadistini ni, ay talaga pong, nung damdaman nyo kami, mas skandalo kay barin pare na nung pisasabihan da, nang ulam minapon, ninong migsteak na kadwana, ninong makanyan, ninong atimbay yung sake, ninong malapit kayong obispo, ninong sip-sip kayong obispo, ninong makanyan. Ay, reta po rin pisasabihan, may maniwala kayo. Bulbulaso, bulbul pusa, balo ming pichani-chani, balo ming pituglong-tuglong. Ating pingkasebyan, ating mas chismosa karing babae. Nino, tempari. Tuto ito.
Kanyay ko, mami, chismis ka na ako sa agulyasal bagke. Ito makanyan. At dito pong kwento nga reta, ilang makabiyeke kami. Bali po na mag-recollection kami, yung kaya yung obispo maririne yung kinumbiran may magsalita. Uling ka bang magsalita? Denggang pari, magsalita na naman. Ay, shhh, nga na yung obispo. Manahimik lang metong minuto. Bakit? Di kami mismo ba may pakibat? Kasi minsan mo pabulan rin kay mikit. At potang mikit kami, may tipo ning kwento, anya alang tuknang may pamol, may pamuisit, may pamuga, may miyaliwang kwento. Basta ting prinsipyo, kay ba't na ning kwento, nanong dimdamyo ka rin, malakuan ka rin. Wasan mo niya mo keng Johnny Walker o kape. Alay mo na ito tuki kilwal, ka rin mayaring kwento. Pero inguli da rin kwento nga reta, lalong titibe ing pamiyabe mi anting pari. Lalong tatataging pangapari mi. Lalong mabibe at mitutuglong-tuglong ing kwento na ning bukasyon mi anting pari. At potang miras keking parokya, miyabe kayo, karing kwento mi. Kaya ba? Amen. So, alim mo, yamong Raul, Magmisa, ing kilob ning Pisamban, anyang Diciembre, ano nang Aldo ning 13? 17. Nakalimutan ko na yung Aldo. Ha? Kita mo, yung kwento, yung mas maragula kwento, at yung Bagyo Bisaya, makaluno siyang ining obispo king Negros, manyad na yung saupo, lang nakaralme nga tomba ka rin, at tantama ka yan. Makabayang kwento, eka makasaraketang metong mong aspeto ning kwento. Amen? Amen. Magit ko na po yata ini kaya kayo. Yung kaya katamong Santo Papa, at inyang bayong programa, ausandeng solid, synodality. Banggit ko na kaya kayo minsan Domingo. Synodality. Masakit yung explication synodality. Simple mo yung buri ng Santo Papa. Yung sana, miluluklukan tamo, anting mga lating grupo, ay ba't alang kutang, alang preconceived ideas, alakong isipan, alakong babalakan, alang kay, may papagkwento mo at makirandam ing metong at metong. Ito mo yung gawan nga. So, pakisabi na po, renggang parokya, renggang Pisamban, renggang baryo, renggang dioceses, renggang archdiocese, renggang CBCP. Hindi mo yung gawan na for the next 3 years. Manibat ngayon hanggang 3 years tutaki. Ala kong gawan nga ni Santo Papa. Alamang kutang, ala kong babalakan, ala kong isipan. Miluklukan kayo mo. Ay ba't? May pagkwento. Bali po itang kena kung taon kita kilwal minsan. Kumusta na kaabe nga na. Atin pong mapilan may kibat. Talagang mga bigla kayo po ka rin pakibat. Bigla kami. Ang simpleng kutang, kumusta na kayabe. Ay, eko po boring ibulali rin kwento. Pero, makatagkila ka panamdaman. Kwento da ning biera. At miyaliwa kwento ning biera. Nung basan mula, ay, mga pakyak ka po. Mga pakyak kaking tula. Tumulo kasi pun ing lungkot. Miyaliwang kwento ning biera. Sabihin ko po minsan, may gobra ko Tagaytay ining seminaryo para karing pari. Pari na la po. Itang seminaryo ito para karinyang pari. So may ordain ng pari. Pari na problema. May ka-problema. So karin langan, abayin nila. Ating gobrami po karin bala yun, ano? Simple mo. Buong abak, ipunan mila rin yung pari nga rin,
Na minsan may kaproblema kayong ubisbo, may kaproblema ka rin kapatid ng pari, may kaproblema kayong parokyada. Ayan. But malating grupo, buong abak po, luklukan mila mo at paboren milang magkwento. Kita mo po yung mabrami ka rin. Buong abak, lukluk kami, alas 8 hanggang alas 12. Jingle lang ang pahinga. Pakiramdaman mila kwento. Makananong may gumpisang kwento da, makananong may gumpisang problema da, makananong may gumpisang linom seminaryo, makananong may gumpisang parokya, makananong... Kasi panwalan mi, nung sabyanan mi, loko makanyang kagiwa, dapat tayo magjawain, dapat makanyang, po magbayo. Pero nung pakiramdaman may kwento, baka sakaling ya mismo akit na, anong pa magkulang na, at magbayo ya. Tingin ko pong metong aranasan ka rin. Ikwento ya. Habang magkwento, isipan ko kay sarili ko. Loko nga ako, tinakakumang barilan may sarili mo nga ako. Full problema. Tinakamagbikti, tumipari ka pa ako. Pero kay ba't kaya pong dimdaming kwento na? Ako mismo po, linwal ko ako ba't ingaga ako. At kay ba't na may kwento? Ibalik ko, inawal ke. Aliwaya po. Gustong damdaman me, yung buong kwento na yung metong tao. Amen? Amen. Aumpisan kaya po niyang minunang bengi, magkanta para kaya kayo. May pilitan kong magkanta na naman para kaya kayo. Bali, ngayon niya po yung Grey's Anatomy. TV series siya po itata, kareng nurses, doktor. At niya pong metong kanta ka rin nga na, all of these lines cross my face, tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I get to where I am. Ay, sensya na ko po, kung paano kwento. Dening ganggulis keng lupa ko nga na, sasabyanda, ing kwento na, ing biyeko. Dakalakwento, no kumeni batan, dakalakwento, makanano kong miras, ing makanyan. Kita mo at intang kwentong makanini. At sana, makasadyatang makirandam ing metong at metong. Amen? Amen. Bali po'y Clint Eastwood. Metong pong pamosong actor king US, ang pong director, magaling yung director. Hindi ko na pong best director king Academy Awards. Kit nanday minsan Clint Eastwood, diling matuwane. Hanggang ngayon gagawaya pang pelikula. Nga kaya Clint Eastwood, kapilan katok ng gagawang pelikula. Nga kaya, uling matuwane. Magdirect pang film. Ang kakakapilan tok ng gagawang pelikula. Ekibat na? Potang alanang kwento. Siguro tok nang kung gagawang pelikula, potang alanang kwento. So, hindi pong Pasko, rin anak magbakasyon o kanyan. Metong yung panahon po. Noche Buena, mamisita ka ring Tegawan, si Simba, Magnovena. Metong yung pong pagkakataon para ipapagkwentuhan tamo. At capamilatan niti, panikwanan tamong akilalaya talaga ing metong at metong. Amen? Amen.
Alakad tamo. Manalangin tamo king Diyos sa ipatang atsu banwa, abirian ng mibayitya ingkeyang anak, king Birhen Maria, ban iligtas ing pamilya ning tao. Nga tamong manalangin, maging tapat kesa na quéca o Ginoo. Ulitan tayo. Maging tapat kesa na quéca o Ginoo. Para ka ring susuyo king Pisamban, panwanan na sana ning Ginoo ing karelang kasuywan at ing karelang pamilya. Mananon na sana ang tabayanan na lang Maria, anting minunang sinuyo king quécang anak, manalangin taking Ginoo. Maging tapat kesa na quéca o Ginoo. Para ka ring atin mabayat a responsibilidad, mananon na sanang datang ing Aldo, akit da ing kasuywan da king Santa Iglesia, manalangin taking Ginoo. Maging tapat kesa na quéca o Ginoo. Para ka ring sablang pari, madre, at ding piniling lungub king biye relihiyoso, mananon na sanang panwanan na lo ning Ginoo king karelang piniling kasuywan, banakit ing kaligayon king pamanyuyo king keyang ubasan, manalangin taking Ginoo. Maging tapat kesa na quéca o Ginoo. Para ka ring Midaun king biedo, ban king panyulong ning maya pabalita, manano na sanang akit ning Ginoo ing karelang sakripisyo, at datang ing Aldo, akayabe na lo king keyang kayarian, manalangin taking Ginoo. Maging tapat kesa na quéca o Ginoo. Yabe tala po ka ring panalangin tamo ring mag-wedding anniversary, Ichomay at Irish Between, John Francis at Liza Macapagal, Jerry at Salvacion Kalimlim, Gerald at Hazel Dalmasio. Para po ka ring kapatid tamo mag-birthday, Hill at Luis Delos Santos, Brian De Leon, Flora David, Larry Boy Gaza, Esperanza Pineda, Rolando Marcelo, Glenna Marie Castro, Sofia Angela de Los Angeles, Maria Cristina Reyes, Annalisa Salazar, Angel Mara Serrano, Marian Reddy Gozum, at para po karing Eti Betty Danganan, Christian James Nulod, Jerome Cuenco, Ferdinand Kainday, Marilu Pangan, Brian Miguel, para po karing intensyon ng Manglo Gonzales, Victorio and Guanlao family, Nancy Marcelo. Para po karing kapatid tamong masakit, Apong Apen Ricafort, Lolita Aboy, Victor Mendoza, Alex Tolentino, Maria Felisa Murillo, Nicanora Vargas. Para king kaladwari Hayden Gonzales, Heidi Robinson, J.C. Drens, Antonio at Gregorio Bautista. Para po karing kakatamong EMDC ating lectors at commentators, para po karing minyindi tamong kandila, ikong Rolando at Catherine Sebastian, kaya bedein Neil Joshua Natividad. At para kakatamon po, para karing kwento na ning biyatamo, para karing familia tamo at personal tang intention, tahimik talangening idaon king Dios. O Diyos sa ipami, king lugod mo at atangalan mi ingupaya ning grasyang pagkalob ng Heso Kristo, anak mo karing manalig kaya. Manano na sanang ding sablang pengari at anak ang tabayanano ning quécang lugod, kabang tatalakad doring bale anong no magari ing kapayapan at pamisan metong. Itingan na doon miking capamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, maning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na sa aning ginuitin daon, karinggamat mo, king ikapurit kaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala, ning kayang Santa Iglesia. O ipaming miglalang, idala na kesana niting Eucharistia, kimbye ng alanganga, ning kakanganak, ameteban, ikabos na kami king kamatayan. Itiaduan mi, kang Kristo Jesus sa ginumi, Amen. king ginuma na tiliyak kaya kayongan, At kekan timuri, isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay pinkarapat dapat at matulid ding pasalamatan da kamparati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Pisyag da rin sablang profeta ing kayang panyatang delanin ning indong birhen king kayang sepupunan kambe ning alang kasim parang lugod at si Dianet pisyag neng wanadat talapaminyag anyang dinatang ne. Uli nita, kambeda rin sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kekaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapempong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti maliari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, hinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti,
ikongan at kananye. Iti ay kanakong katawan, Midaun para kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang salamat quéca. Binyaning kalis karing kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kekayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pong ining Ginoo, anya matulatang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginoo alakang kakalinwan karing anak mo, aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa at ding kaya kaming miyangobye. Ganakan mo na ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapurian, po at ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, capamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngini po anting metong familia, abe-abe tamong mipapagkwento, abe-abe tamong mipapanalangin king iba, karing amanong tiro na kikatamo ning Ginoo. Chupanwa, bisang banyay magyumu, datang ke kami, ing pamakarimu, ipamintuan ing lubmu, ket isulit ang tibanwa, ket isulipan tibaanwa, ing kakanan mi, King Aldo
biemu king Aldo ning at ipatawad mo ding salami quéca antiing pamamatawad mi karing mi kasala kami emo ke ipaisawon king tukso nune ikaw bus marok kapos mo kami king marok Ikabos mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kekam pakalolo, parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalangangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nung nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, banggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At quéca antimuri. Malugod tayo pong ibengin ing kapayapan ng Kristo, kapamilatanan ng pamamindisyon daring balugbog den kasiping iyo. Bendisyon na niyo balugbog den kasiping iyo. Ila pong makirandam keng kwento rin. Sige, bless the ears of your kasiping. God bless you. Ngayon, Karela. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ek matampan tanggap quéca, dapot yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Okay na mag-cellphone.
katamong kabilyan, banwa-banwa kamong kabalisan, at suya pusang tamo inginu, pabiyesaup ka rin puso tamo, inlugod na manalig kamo, inlugod na amiging tao. Amat kulanin ng Diyos, ingalen na. Ayas na gani kaya, hindi kaya na. Amat kulanin ng Diyos, amat kulanin ng Diyos, amat kulanin ng Diyos, ingalen na. Inyang inuli na lang, iyakin siyon inuli na lang. Alam mo metang yamang paninang, inlagi minigak nulang tipon, hindi lang ipadalit na, dalit din kayang kayakas na. Amat kulanin ng Diyos, ingalen na. Ayas na gani kaya, hindi kaya na. Amat kulanin ng Diyos, amat kulanin ng Diyos, amat kulanin ng Diyos, ingalen na. Kunita ding bansa sinamira, para karelay kewaning dino, karagun ting kewaning dino, ting kewana para kekakamu, turang magat mo kamu, tingulan ikaw kaning dino. Amat kulanin ng Diyos, ingalen na. Ayas na gani kaya, hindi gaya na. Amat kulanin ng Diyos, amat kulanin ng Diyos, amat kulanin ng Diyos, ingalen na. Pamananaman, manaunin kusat kasakitan, walang miras ay pamamukod, wala naman kinusuyang sapon, katanang kamong manangis, kapot mo pa'y among amat kulanin ng Diyos, ingalen na. Ayas na gani kaya, hindi kaya na. Amat kulanin ng Diyos, amat kulanin ng Diyos, amat kulanin ng Diyos, ingalen na. Usaning katamong kabilyan, banwa-banwa tamong kabalisan, at suya pusang tamo inginu, pabiyesaup ka rin puso tamo, inlugod na manalig kamo, inlugod na amiging tao. Amat kulanin ng Diyos, ingalen na. Ayas na gani kaya, hindi kaya na. Amat kulanin ng Diyos,
tulanin ning Diyos, amat tulanin ning Diyos, ingalen ka. Mapilan mo pong kapabaluan, mo muna pong daily pasalamatan tala rin kay katamong media group na masigabag pong mag-setup, karing video, karing sounds tamo, palakpakan tala po ring media group. Dacal salamat kay kayungan. Ang paupuring choir, siguro masanting balang kay tita makasimba, ba tayo pong damdaman ining bamboo organ tamo po. Yan may gamit ngayon. Palakpakan tayo po yung organista tamo po ring choir. Thank you. May bayad niya po pala ining kaya katamong bamboo organ. Salamat po kay Mirabilia Foundation. Okay. Baka pwede tanong mag-concert ka niyan. Potang kayo. At pasalamatan tala po, ring menyindi king Advent Rite tamo, ikong Rolly, ang po'y Cathy Sebastian, ang po yung anak ki Neil Joshua, na Midaun po karing Bulaklak Kembirhen. Masanting mo rin kaniya siguro yung misa ngayon, may kaila rin Bulaklak. At pasalamatan tala po ring EMDC, ang po ring lectors, commentators, kimpamidaon da kareting kaniting misa. Bukas po ring sponsors tamo, AOP, Apostolado ning Panalangin, Holy Face, El Shaddai, Banal na Pag-aaral, ang po ring HESED, Charismatic Communities. At ding manyinding kandila po at sponsor dinner, ding aliwanin. So, ing lamak ngeni, 3-in-1 coffee, bukas po gatas. Aliwang klaseng gatas. At pasibayo po, telecast live tamo po king Radio Guagua, 99.9 FM. So, dito mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. Ing misa tamo bukas Beñgi, pang Domingo ne po. Pang Domingo ne. Itang Domingong Beñgi, pang Lunes ne po ita. Okay? So, retang bisang Simbang Domingo, panikwanan niyo po makasimba bukas Beñgi, kay batitang Domingo mismo at intamo pong metong mong misa alas 9 ning abak po ning Domingo. Okay? So, deta mo po talakad tapong ini at panalangin tala ring sablang kapatad tamong ating tatalnan responsibilidad. Minsan pa po ring gamat tamong wanan karing puso tamo. Ganakantalat panalangin, dinggang taong ating responsibilidad, ding pengari karing anak da, ring anak karing pengari da, karing kapatad da, ring talapagobra, karing abedang magobra, ing mananggapan obra, karing talapagobra na, itamo karing siping tang bale, ing pari karing parokyanos na, itamo king kaya katamong pari, itamo king responsibilidad tamo keti Pisamban, itamong ating responsibilidad king metong at metong. Iti pong panalangin para kay kayuya, para kay katamong kapatad tamong ating responsibilidad king biye. O Diyos aginumi, gaganakan milat panalangin ding sablang taong ating mabayat a responsibilidad king metong at metong, ding pengari karing anak da, ring anak karing kapatad da, ring babang pondara karing paunakanda, ring apu karing apu da, karing ingkong da, ring mananggapan obra karing karelang talapag-obra, ding siping bale, ding misisiping bale, ing mestra karing estudyantina, ding gampong kakilalamit kakaluguran, ating mabayat a responsibilidad king biye. Lalong-lalo na ding pengari karing anak da. O Diyos ay pami, balo mo nung makanano kabayat deting responsibilidad areti. Makanano lang makabiye ke kami. At neng kay makanano lang makasiralob ke kami deting responsibilidad. Matatagan nyo kepo, di na nyo kem pasensya, di na nyo keng kapibabatan. Ban kanita gampanan ming mitmong lugod, mitmong pasensya, deting miyaliwaming responsibilidad. Emo para asopan mila rening kaparmi, rening tao nga tsuking lalami.
Nune ban kanita, antabayanan mila, akayabe mila, kimpamanyuyo, kang Santa Iglesia, kimpamipakalat, ning kang mayap abalita. Bendisyonan mo kengan, ikaming tatalan responsibilidad. Gawan mong malwalas deng puso mi, malwalas kamingan. Pisasan metong mo kami, O Ginoo, at antabayanan mo kami, kimbalang obra mi, karimbalang responsibilidad mi, karimbalang tungkulan mi. Itiadwan mi, king lagyo ng Jesus, Ginoo mi. Amen. 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 At para po karing sablatang panalangin, may aliwatang intention, ba pong Maria, mit mo ka king grasya, ing Ginong Diyos at yung quéca, duwan ka karing sablang babay, tuwan niya panamanin buong at siya mo'y Jesus. Santa Maria, Aldo ning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ing assignment tamo po ngening patingapon, kauli yu bale, kutnan nyo ritatang yu ampoy mayo, makanano lang mikit. Aye, kutnan nyo la, makanano, no ka rin nanong sitwasyon, anyang minuna lang mikit. Bayo ko pa mi bait. Okay, tamo po, salamat po. Ating Ginoo manatili kaya kayungan, At quéca timor. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa ating kekong familia. Ingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Amen. Pasik na kana ko ng Ginoo, idayo na kayo king na naman sakit at kapanamdaman, at ingata na kayo kaniting oran, ngenit manggaman, king alanganga. Amen. Ing misa tamo Midaun, kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Dios. May pabengi po kay kayungan. Salamat po king kay kong pamanagon. Miming at ko po potang muli kayo. Good evening po. At intampa mga EMDC, mga tapa mo.